Pemirsa penyatusan lampion menggantung ngiasin wewidangan Jalan Gajah Mada kantos sering patur caturmu ke lapangan Puputan Badung. Lampion-lampion mewarna barak inucap ngewawahin keasrian talar kelewihan wewidangan Gajah Mada Denpasar. Pindah ke wewidangan heritage ring kota Denpasar. Hiasan lampion inucap mepaikatan ring parikrama Festival Imlek warsa kalih tali selai ring kota Denpasar. Pakeling perayaan Imlek kemargiang ring rahinane mangkin Bude 29 Januari warsa kali talislai. Nanging parikrama nyangre Imlek sampun kemargiang ngawit makudang-kudang rahina sanes sampun lintang pamekasnyane ring kota Denpasar. Nuansa Imlek sampun kasinahang antuk masang penyatusan lampion ring widangan Jalan Gajah Mada kantos ring patung caturmuka ring lapangan Puputan Badung oleh para panitia perayaan Festival Imlek warsa kali talislai. Lampion-lampion inucap megantung nyiasin wewidangan Jalan Gajah Mada ngelintangin pasar Kumbasari miwah pasar Badung. Yening idadane ngelintang ring Jalan Gajah Mada pamangkasnyane wengi wewidangan Gajah Mada mekanten sekadi kampung Cina utawi pecinan sangkaning iasan lampion sane macihne. Sajoning Festival Imlek warsa kali talislai, panitia pacang ngemarkiang mekatah kesenian miwah budaya Tionghoa, rumasuk atraksi barongsai, sane pacang kakawitin ring tanggal siki, kantos kali Februari warsa kali talislai, ring sepanjang Jalan Gajah Mada miwah lapangan Puputan Badung. Riase Bali TV.